बुकाचो कॉन्सेप्ट म्हणल्यार आतां खुबशे अशें हें जाल्लें आसा की हो फकत सेंट फ्रांसीस झेवियर एक कॅथलिकाचो सेंट म्हणून. ओके, सो द कॉन्सेप्ट इज लोकांक सांगपाक ओ रिडरांक सांगपाक की हो कॅथलिकाचोच सेंट न्हू, दीस इज सेंट ऑफ द कम्युनिटी, द पीपल ऑफ गोवा, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. हे सगळ्यांत. आनी आमी पळय आतां ल्हानपणांसून आमी खबर आसा की वेनरेशन करपाक कितलेशे लोक म्हणजे हिंदू, मुस्लीम, सीख, कोण खंयचे हेजे म्हणजे थिंगा भेदभाव जायनाशिल्लो. सडनली देर इज अ लॉट ऑफ कायंड ऑफ अ चर्न वीच इज हॅपनिंग, लॉट ऑफ डिस्कशन्स हॅपनिंग एल्सवेअर. सो आमकां एक हें जालें तुका सांगपाक की दीस इज अ सेंट ऑफ गोवा एंड द सेंट ऑफ द वर्ल्ड. ती मॅसेज घेवन आमी मुखार गेल्ले. आनी कवराचेर आमी पळय हें केल्लो आसा फोकस. कवर इज सिम्बलायझींग दॅट सेंट फ्रांसीस झेवियर इज एन युनिफायर and people across all communities, all regions are venerating. तितून कांयच येना. It is on faith. It's completely on faith. And Saint Francis Xavier inspires that faith. सगळे बुक स्टॉलान, मेजर बुक स्टॉलान अवेलेबल आसतलो. आयज आमी एडवर्टिजमेंट रिलीज करतले पेपरार द गोवनाचेर आनी ऑन आवर सोशल प्लॅटफॉर्म्स ऑल्सो. ऑल डिटेल्स वील बी गिवन. बट फक्त एक आसा की as an introductory offer, the book is a hardbound coffee table book, 172 pages, all gloss. खुबशे तितून कंटेंट आसा वीच इज एक्सक्लुसीव. युनीक फोटोग्राफ्स आसा तितून भितर, अरावंड 80+ युनीक फोटोग्राफ्स आसा. देर इज one chapter which is dedicated to all the expositions, small synopsis of all expositions across all 18 expositions. तितून भितर स्टॅम्प कलेक्शनां आसा पयलींच्यान आतां मेरेन ते स्टॅम्प रिलीज जाल्या ती. This book also carries photographs of this exposition 2024. So तितून भितर खुबश्यो स्टोरीज आसा की आर नॉट नोन टू पीपल. सो इट्स अ व्हेरी स्पेशल एडिशन. It's like a collector's item. As an introductory offer, the cost of the book is very high. It's around close to 1,000. But as an introductory offer, we have just kept it at 200 rupees for this 1,000 copies. For the first 1,000 copies, we'll go for just 200 rupees. That is for our readers. I'm extremely happy to release this coffee table book brought out by the Goan, entitled Francis Xavier, DNA of a Saint, Inspiring Faith and Unity. My hearty congratulations to the editorial team responsible for bringing out this coffee table book. For us Goans, Saint Francis Xavier is more than a saint. He is a symbol of our shared heritage, a spiritual anchor, and our guide in life's journey. And that's the reason why this solemn exposition of the sacred relics of Saint Francis Xavier is a sacred time of grace, inviting all of us to renew our faith, to strengthen our relationship with God, and to deepen our commitment to witness to our faith and to the values of the gospel through a life of vibrant love and caring service. I wish all of you a truly grace-filled novena and feast of Saint Francis Xavier, our Goan site.